Pozdravljam na mojem kanalu. V današnji video bomo z Anjo probavala ameriške sladkerije iz okusa Amerike. Najlepša hvala, da ste nam poslali. Ste pa to vi želeli, ker ste hoteli imeti part 2, ker smo zbrali tak 2000 lajkov, pa 400 gledamo na tistem videu, to najlepša hvala vam. Probamo zdaj spet priti, ne vem, do 1000 lajkov, to vsi lajkajte, pa nujno se subscribajte, nujno, da prijemo čim prej do 40k, čim prej. Pred samo imamo par sladkarij, naprimer najbolj zanimivi so nama prime okusi, pol imamo tukaj še pickle, ja, ne vem, kak bo to Anja komaj čaka, pač dejansko not je kumarca, tak velika, pa toti sok kumarčina, se temu reče. Imamo par kislih stvari na najni desni strani, par snekecov, ampak so zadeve kar zanimive. Tada, Anja, jaz mislim, da najboljše, da mi kar začnemo, pa jaz predlagam, da začnemo na easy, ker tu z prvima dvema Nerds Rope se imenuje. To še jaz nisem probal, sem pa videl. Pa da vidimo. Funky! Glej to! To je neki bonbon, pomočen v drugi bonbon. Daj, probaj na to. 3, 4, veliki pes. Ful. Dost je? Ful preveč. Mislim, da smo preveliki pajs naredila. Kako je sladko. Ne. Iskreno. Zobi me bolijo, tako je sladko. Pa kaj da ti Američani delajo? Američani imajo res hudo radi junk food. Junk food, sladko hrano, umetno hrano, hitro hrano. Pač je za jesti, za probat. To je taka stvar, ko bi tvoj mali nečak me rad, ko je addicted na sladkor. Moja ocena tukaj zgoraj je kar 3 od 10. Enako. Ja, ni to za najo, mi nismo taka sladka penašalca. Naslednjo stvar, ki bomo pa probala, pa so Oreo palčke. Oziroma Oreo wafer roll. Nekaj podobnega mi dva tak jema skoraj vsakodnevno, tiste rolice, ne? Ampak nekaj takega še pa nisem nikoli probal in jaz tudi mislim, da bo dobra zadeva. Več rolic imaš v enem paketu, še taki mali paket dobi zraven. Ta velika. Ta huge. Funny. To je dobro. Kaj se tak probama? Ne, nismo cringe, tak fejst. To mi je ful dobro. Že zakaj pa še sladko potem? Kaj pa še? Sladko potem? Ja. Še bolj sladko bi jedla. Čokoladno bolj sladko, mislim. To je ful dobro. Ker ni nafilano, tak, ne? 8 od 10 bi rekel. Sploh ni nafilano, kje je sploh Oreo? Jaz mislim, da Oreo je tu bolj okoli, kot pa noter, not ni nič. Tu kaže na slike, da je čist polno, ni polno, niti malo. Ampak je dobra zadeva. Situacija je taka, kmalu bomo probala vse 3 okuse prima, ampak še prej probamo ta pickle. Mislim, se to imenuje Big Papa. Big Papa pickle. Jesus Christ. To nama bo cankalo po moje, ne? Cankalo? Teklo bo po moje. Ful se veselim, to je tako res veliko. Prosim, ne screenshotat pa delati mimo, ven z tega, bom to vgrizno. Lepo, prosim. Je močno, von. Big Papa. To pa je Big Papa, ne? Da to vodo bek. Spijo, prosim. Ja, veš da. Gled to! Ko da bi snimali pol vse canka dol, ampak glej, Anja tu vrizni poleg mene, okej? Čakaj. Ne, ima vi... Zdaj ga me slabše stran. 3, 4. ti, zdaj. What the fuck? Kaj the fuck je to? Daj beg to od mene! Drži, nekomu. Fuj. Nismo svoj velikega. Kaj to še je gorčica, not? Ful je močen okus.
Ni užitno, niti malo ni užitno. Okus je ono res močen. Ono že kot da je fake pickle. Ja. Že kot da ful pretiravajo. Ali pa lih to pravi pickle, mi pa imamo one fake. Ampak to ni bilo nič bat. Mama še kar nekaj stvari za probat, ampak jaz bi rekel, da zdaj probamo enega izmed 3 primov. Izberi enega. Ta prime. Prime Blue Raspberry. Ful veliki hype je okoli tega, zaradi tega, ker to imata youtubera KSI pa Logan Paul, se poznate. Eden izmed največjih youtuberov na svetu in ful promovirata njune prime, njune pijače, ne. Ful veliki hype je, folk ima ful rad, eni pa dejansko ful sovražijo. Baje nisi tu nikoli in the middle. Ali ti je ful dobro, ali ti pa dejansko ni za pit. In bomo videla. Ja. Diši lepo? Nemaš nič reči. Trišti zdaj. Presladko. Tako bad. Meni je presladko. Meni je totalno presladko. Jaz mislim, da sem si zdaj malo poplahnila okus, zato mi ni sladko proti kumarci. Ne. To je definitivno presladko. To ni, bi lahko to pila, predstavljaj si, gremo na kolo. Kolesarimo, hardcore, 7 ur, po hribu. Priješ domov, pa ti rečem, lej zdaj. Tu imaš prime. Mala. Bi ti ga vrnila nazaj. Bi šel na raz z mano, ne? Ja. No ja, to bi jaz ocenil enih 4 od 10, ni bila najboljša. A jak je Anja, z Anjo sma totalno zdaj zaključila, tada bom dokončal video sam. Breakup video pride ven. Naslednjo stvar bi pa probal te zadevce. Sour Patch Kids, to sem že probal v Ameriki. Lahko priješ zdaj poleg. To sem že probal v Ameriki, ampak ne točno te, ta čist navadne sem probal. Ampak to je meni bilo dobro, veš? Jaz vedem, da imam rad kislo, ne? Jaz nimam taka kislega. Ne, imaš. Ne. Ti pesi tak prdijo. Stari, to tak smrdi. Ok, pa da vi ima. Vzemi enega. Zgleda dobro. Diši dobro, ja. Zelo dober okus watermelona. Ful so trofle okus. Kislo ti je? Ja. Meni ti malo ni kislo. Zdaj ni več, samo malo me skisalo. Dober bonbon. Res dober bonbon. 8 od 10 dam jaz. Jaz dam 9 od 10, okus mi je ful dober. Dober bonbon, ampak nisem veliki fan bonbonov, ki se mi vse lepi po zobih, tako zdaj. Zdaj pa stvar, ki se res tudi ful veselima, so pa Cheetosi. To mama res rada. Pač ko da redno jema, ampak res mama rada Cheetose. To diši, sorry. Daj, probaj. Ful diši. Hotela bi, da malo bolj pekoče. Hotel bi, da ima malo več okusa. Ker je ko smoki. Ja, manj okusa ima kot smoke. Ja. Bolj po koruzi ima okus. Ja. Ampak so zelo dobri. Niso pa zdaj, da bi dol padal. Zdaj pa pravimo spet eno pijačo, ampak zdaj pravimo Gatorade. Ja, moj stanovec ga že malo spil, ker ni vedel, da je to za video, ampak ni važno. Gatorade, to ima polovica več kalorij kot to, kot pravim 50 kalorij ima, pa 12 gramov sladkorja. Gatorade kot Gatorade, nič posebnega. Jaz sem že v Ameriki, v New Yorku pil, dobra pijača, dosti manj sladka kot ta pijača. Ja, pravim, nima sladkorja, bla bla bla, je pa sladki, zelo. Probaj, pravim. Spodaj pod video imaš link, kjer te pripelje do njihove spletne strani in si kupi, pravim, pa ga probaj. Ampak jaz ti povem, da je pač sladki, če imaš na sladko, izvoli. Imamo še dvojne Sour Patche za probat, izberimo leve. Sour Patch Kids se, imenuje, to so hats, točno. 2 flavors in 1, me zanima, 100 kalorij, sour, sweet, upamo, da bo sour, ker jaz sem res rad, Madonna, nice. Pa to ni sour. Mene je eno skisa. Niti malo ni kisla.
Sladko je. Pač spet zelo dober bonbon. 80. Ja. Ampak tako sem rekel, 8 je, ker nisem taki veliki fan bonbon, ampak thumbs up, sigurno. Evo, probala še bomo en smoky varianta. Buffalo Blue Cheese. Obožujem perodničke. Buffalo perodničke, upam, da bo podoben okus, von, je uvir, ampak dober. Si, vzami. Ajde, vidimo. Pol pa probajmo prime. Okej. Prvi bajs mi ni bil tako všeč. Ej, lepi se mi je gor po zobih. Ja. To pa imam res rad. Res so dobri. To je meni ful dobro. Family owned, to moraš supportat. Sportam. No, koliko daš oceno na pol, če supportaš? 10. Ja? Ti je 10? Po resnici? Ja, ne? Mene tudi 10, ker je pač family owned, ne? Treba supportat družince, ki imajo neki biznis. To je 10, sigurno. Res je dobra zadeva. Evo, zdaj pa je napočil čas. Probamo še 2 okusa Prima. Tega smo že in ni bil najboljši. In prijeta še ta 2. Me prav zanima, ker je boljši. Si pripravljena, Anja? Ne. Tropical Punch Prime. To so te 3 okusi, so ta default okusi. Veš, ko imaš default skin Fortnite, ne? Ja, vala. No, to so default okusi Prima. Fortnite vsake dan. Jaz sem Fortnite. Kaj si? Super. Nek expouza. Pij to sranje, pa mej. Mej. Ni dobro. Mej. Drži. Modri mi je bil dosti boljši. Dosti boljši. To ti je ful sladki. To je tak... Res. To je ono, veš, napišejo, da ni sladkorja, dajo pa noter med, naprimer. A dajo 3/4 meda, pa rečejo, ne, nismo dali sladkorja, med smo dali noter, ni sladko. Sladko je za obit, res je sladko. Naslednji okus imamo lemon lime, čisto vsaki Prime od tu, pač vsak njihov Prime od Logana, pa KSA, ima 10% coconut water. Kaj pa je smešno za bilo? Ti si vsrana še cela, nja. Coconut water pa je kokosova voda. No shit, jaka, ne? Pi. Pi pa povej, če ti je dobro. A imam vtrgane brbončice? Ali pa res ni dober Prime, ne? Ker vse te 3 okusi so daleč od tega, da bi bili užitni za pit, daleč od tega. Tada jaz rejtam 4 od 10, 3, ali pa 4 od 10, pa 2 od 10. Jaz pa 4, 3, 2. Ja, če bi še bil en okus, bi dala pa 1. Poznam te Ne tvoje. bi. Počasi sledi One Chip Challenge, ki bom ga naredil z mojim kolegom, oziroma z mojimi kolegi. Upam, da bojo upali. Si čula? Kaj si čula? Da bojo upali. Besedno igro se malo igram. Deva je res pekoča, ampak ono ekstremno pekoča. Anja bi rada probala, ampak sem jaz prepovedal, ker je ne bi rad v bolnico vozil, pa da me tu bruha po stanovanju. Jaz pa, ne da sem pusi, enostavno sem toliko pameten, zakaj bi sam sebe hotel poškodovati, pa trpeti. Ker je to zanimivo. To je ono, kot da začneš sam sebe šeškat. Veš kaj mislim? Anja, ti čuješ, kada? Ja, vem, kaj misliš. Ampak prijemo do 1000 lajkov, pa čim prej posnajem ta video, nujno. Sour Patch Kids, rumena, upam, da bo najbolj kisla. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Dobro. 10 od 10. Ne razočarajo. Dejansko ne razočarajo. Dobra zadeva 80, tako vsi drugi. Ampak najlepša hvala za ogled tega videa. Ne pozabi ga lajkat, nujno ga lajkat, pa ne pozabi se subat. In na moj Instagram in TikTok profil, vse spodaj v opisu. Pa ne pozabite, Jaka vas ima rad. Adijo.